Kwa gita chogoria ni thiritwe kimuri kwa bukatha ni wingi bwa wendia na kinya utumiri bwa bangi ni untu kinya bwatariritwe ni gikundi gia kurwa na mbogita kena kada rachogoria mwaka muthuru yonekete ikithithagirwo biashara ejibu nene indi nande mantu nijambirite kugaruka nabo ni kuringana na chibu wa Nteriu no George Mutembe augite ni bethiritwe bakirwa na mbogita Nteriu na nakenete ni aria ndwayo yumbite kwithirwa igikinya Mate Mugambi atweche na njira indi Ndwana Nchobi ndege iwatho ichachite tauni ya Chogoria chibu wa Chogoria to George Mutembe wa Mukarakwa riuga Nchobi akindi na nkinyonyu babangi ikiririkana gwa mwanka muthiru tauni ya Chogoria yonekanite kirima pia Kenya kiri kienderio kinene kiri utumiri babangi ndeni ya kirima ya Kirimara. Chogoria sometime last year tuikite ni one of the places kuria gukwitha kwina bangi utumiri na wendi wa bangi kwa wingi no lakini onto uria nkwenda kumenyithia Anthony ati you have made a great step kwa tugwatanirite amwe na my colleagues residents na other government agencies nontu nitumekite a big step. Mutembe ariuga bangi Chogoria ite nthiru nyuma ya kugwata mwendio rinkuma uraturaga ngaikitie mabicha bokaria kiri tauni eno nitureducite muno utumiri wa bangi iu niyo the major drug in the area na kambuge sometime late last year nitwamanenjire kugwata uria ari major supplier atwirwo gifungo kia mieri 3 na akore iki gifungo no katuko monitor na as at now atari agucokera wendia ucio ariuga ibwega turi bakanenkanagira ndeto ciegie wendia bobangi na nkinya ndawa chingi cia gutogonia wa bunka ndeto initari cia kuonera muntu ikethagirire ndeto cia umabunka au ange no kankauria aturi bethwe bagikoparitaga natwi na other government agencies kutwejaga information kira tukwenda muno ni information bagatwira ng'ania ni pedla na au tukaomba kubanga mikakati bura tukaomba kumugwata no kira ndengi uromba ona gia turi mwana tukendaga information bayajanaga information ira correct tutikethe twina kiria twitaga WeChat arikiritie na kuga muno guthi nene Chogoria no Nchobi ire kuregwa thirikari kana second generation akiugaga muno gwibarekire nkono ni muthuganirwo uranwa gwe munyagia wa Nchobi no kiri Chogoria. The challenge we have ni na economy second generation alcoholic drinks iria jia twikirite kwendekana kuma ni CS wetu wa interior na kambuge 2 weeks ago nitwamanenjile kona one of the major supplier in Chogoria town in collaboration with other government agencies na irirwe kotini na still case ino yenderete kogune nkuga at the moment is at the minimum. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.